Dikoša ke tša dingongorego. Maloko a Cosatu a tlhwele a dira boipiletso be bogolo. Ba nyaka gore mmuso o theoše theko ya makhura yeo e tšwelago pele go ba tlhobaetša. Ba re pharela ye e dira gore ikonomi ya naga e be kotsing. The country is in crisis. The issue must be addressed. The president must have to intervene. He can't just throw his hand in the air and say certain ministers are responsible. We think the cabinet, the parliament is responsible for this. Boipiletso bo bongwe ke gore Competition Commission e dire dinyakišišo go seo Cosatu e se bitšago tlhatlošwa ga ditheko tša tše dingwe tša dijo. The high prices that we have seen, particularly on food, suggest to us without actual information, without facts, whether it has been increased to the same level of the petrol price. In other words, are they not sucking? Are they not putting higher than the impact of the petrol price? We think they can make a random samples and be able to determine that and be able to say those who are doing it, because we strongly believe there are people who are taking chances on this. Cosatu ile mošitše gore e tla matlafatša ditšhupetšo ge dingongorego tša bona di sa tšee le tlhogong.